Ćao Slovenci. Romana tu uza la magla in nima za burek. Se ne tu sem. Ja, evo, moj cimer Mike. Tako da boš. Hey, say hello, Mike. What? Say hello, where you Hello. from? I'm from the Netherlands. Nizozemec, cool model. Glih smo zadnjo kavo spila, pa počasi se pripravljam na izselitev. Tak jaz, on tu čez 2 dni leti, tak da... kam cajt leti, razumeš? Yes, yeah, exactly that. Yeah, definitely. Yeah, video inspectori. Dobro jutro. Evo, še zadnja kavica v Adelaidu. Moj bog, kam je čas odletel. Je pa vsaj kavica v najljubšem kafičeku. Malo me tu panika grobe. Kam so 4 meseci odleteli? Pač stvari se navadiš se mesta, navadiš se, da živiš tu, da ne greš v muzej, da si ne pogledaš lokalnih znamenitosti, kar si moram danes na hitro še pogledati, preden grem. Pa spoznaš tono čudovitih, svetovnih ljudi, dobiš nove prijatelje, nova poznanstva. In pol rečeš, glej, moram iti naprej. Evo ga, tu je moj najljubši plac v Adelaidu. Kar lušen plac, ne? Yeah, so basically, yeah. What are you saying? Se pravi, kako znajo biti Avstralci prijazni, ne glede na to, da ti gre nešto na živce, boš v vsakem primeru nazaj super prijazen, kot na primer. Yeah. Like, Okay, so, oh no, that's fine. Thank you. I'll bring it up when we're done. Thanks. Cool. to je pravkar rekla, da ko se pravi, ko ti nekaj prije, ker tudi pač na mizah ti skozi pospravljajo stvari, imaš prazno kupico, prije pa ti pospravi, ne? In jaz, kako bi reagiral, bi rekel, ej, leave that table alone, ali nekaj tajega, pač jaz bi jasno dal vedeti, pusti me pri miru, ne? Medtem, ko pač Avstralci... Oh, thank you. Oh, no, I'm fine, thank you. Oh, thanks, no, please. Veš, Avstralci so preveč prijazni. Torej, to je to. Torej to. In zapuščam stanovanje. Po eni strani se veselim, a ja, spet vrata ne morem odpreti, ker tu. Help, Mike. Vrata ne morem odpreti, ker rabim 2 roke. You want to close it? Glej, kako je svetlo zunaj. The light. Oh, the light, perfect light. Okay. Zdaj glih primerjamo toto drugo univerzo v Adelaidu. Kaka grda stavba, pa koliko lepšo imamo mi. Drugač, v zadnjih par urc, ne, tu je neka cerkev, zanimiva. Tu za nama je neki muzej, pa neka galerija. To gremo hitro pogledati, če? Right? It's hideous. It's like a chemo outside. Adelaide, our mortal enemy. Iz Harryja Potterja. Ja, slikamo. Vitamo! Dežnik. Med drugim smo pogledali tudi parlament južno-avstralske vlade. Tu za nami je. Ni slabo. Tu je terasa, kjer smo v bistvu zadnje 3 mesece se družili konstantno. Aha, šla smo še v kazino not pogledat. Zelo lep, pa skušala smo, da absolutno nimamo denarja, si ne moremo privoščiti, šparamo za potovanja, ne? 12 Bank Street. Kolikokrat smo se tu zbirali?
Oh moj bog, kjer je čuden feeling, ko greš stran, kjer je čuden feeling. Z Majkom glih debatiramo, kak? Tu not, to pa je Casa Blabla, naša priljubljena sredina destinacija, pač Latino klub. In glej, skoraj vsako sredo smo šli sem plesati, fantastično. What are you gonna say? Addio, Romano. Addio. Brother. Yes. Yes. I had a fun time with you, man. Yeah, me too, 100%, me too, 100%. me too. Fuck Adelaide. I wouldn't want anyone else to be my roommate. Aww. Definitely not. No, seriously. No, seriously. bro, seriously. thank you. Thanks, bro. No worries, man. Smo bila malo, Fun time. moment je bil. Adelaide, evo ga, kjer se je vse skupaj začelo, se tu nekje mora končati. Spet sem nazaj na letališču, 4 mesece so odleteli, ampak moram reči, daleč, najboljši cajt svojega lifea do zdaj, res. Folk, ki sem jih spoznal, prijatelje, ki sem dobil, neprecenljivo prepotoval okoli, videl stvari, izkusil Avstralijo, je to res ta obljubljena dežela. In no, sicer malo bom še potoval, ampak super je, super. Kako bi te zaključil sploh? Ne rabim, vse je cool. Okay. A vsega lepega je enkrat konec. Great.